veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. U današnjem videu ću vam pokazati kako da možete da prođete što jeftinije u online kupovini, znači u Srbiji. Pokazat ću vam jedan dobar način, pošto ja mislim da sad je mnogo veća online prodaja, tako da pokazat ću vam način kako da možete da smanjite bukvalno ono za 30% cenu proizvoda kojeg želite da kupite. Doći ćete na sajt koji se zove eponuda.com. Ovaj sajt znači gleda cene sa svih sajtova u Srbiji, znači sa Vinvina, Emija, ovo kako se zove, Gigatrona i tako dalje. Znači kada dođete na sajt, on je ovakav, link će vam biti dole u deskripciji videa. Ovdje ukucate proizvod koji želite. Znači ja sam uzeo sad ove Gigatečove slušalice H300, tako da ćemo njih pretražiti. I šta radite kada ih on pretraži, ovdje će vam reći na koliko sajtova se prodaje, znači trenutno ove slušalice, znači prodavaca 5, znači na 5 sajtova. Ući ćemo na njih i kada uđete samo ćemo sačekati malo da meni očita skroz sajt, pošto snima malo mi koči, ne znam zašto, ali ok. Znači kada uđete ovdje imate, vidite, slušalice, znači cene se kreću od 1124 dinara do 1500 dinara, tako da najniža cena ovih slušalica je 1124 dinara i to možete da kupite na sajtu koji se zove e-kupi. Znači to možete da dobijete na sajtu e-kupi, a da ste na primjer pregledali na Vinvinu ove slušalice, platili bi 1500 dinara. Znači naravno da ćete ih kupiti na e-kupi sajtu, tako da evo vidite, ovaj sajt je vrlo zanimljiv i možete svašta da uradite. Sada vidite da pored svakog nešto piše, naravno vidite imate odloženo plaćanje čekovima na 12 rata, da dobro na slušalice nećete, ali kada kupujete neke veće proizvode ovo mnogo može da znači. Vidite pored svakog nešto piše, garantujemo vam najbolju cenu na tržištu, proverite bolju cenu a mi ćemo vas nagraditi sa dodatnim popustom. Znači gledajte sada ovo, vi ćete ako ovaj sajt vam nudi, ako nađete bolju cenu na internetu negdje, znači na tržištu celom za ove slušalice, ako nađete na primjer ispod neku cenu ko što je 1124 dinara na e-kupi sajtu, vi njima možete to da pošaljete, znači da kažete na ovom sajtu ima za 1124 dinara, ako 100% želite da kupite slušalice, na ovom sajtu ima za 1124 dinara, eto to je manja cena od vaše cene i ja želim, eto sada ako hoćete da kupim od vas, ja želim neku manju cenu, to i možete poslati i oni vam još dodatno, ne mora da znači, ali dodatno vam mogu spustiti cenu, što je super. Ili vam čak mogu poslati besplatno, što je isto super, znači besplatna dostava isto super, ako vam to daju, po meni je to ekstra. I vidite ovdje imate kada je to ažurirano, tako da to je super, možete im poslati i eto, vidite imate ovdje i email adresu i sve, samo stisnite na ovaj upitnik i tu ćete naći šta vam treba. Tako da ja mislim da je ovaj sajt eponuda.com super i mislim da vredi ovdje malo potražiti, pošto stvarno možete jeftinije da prođete. Tako da hvala vam što ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se svideo. Samo da napomenem da je ovo za Srbiju samo, ne može ni u jednoj drugoj državi, ovo je samo za Srbiju. Tako da, eto, nadam se da vam se svidio video, ako jeste, ostavite like, share, subscribe, mi se vidimo u sljedećem videu, velik pozdrav.